aan ku soo gabagabay hal qiso oo soo martay intii aan madaxtooyada joogay. And I will finalize my statement with a situation that happened to me while I was a president. 2012. wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ay la soo xiriirtay waxay dhaheen waxa imaanaysa Hillary waxaan rabnaa inaan aragto. And the Minister of Foreign Affairs of the United States contacted him and said the Secretary of Foreign Affairs, Hillary Clinton, will be coming and we want you to meet with her. وأقولادي وحن كبلنا نيروبي مدام حمر أيسن مركز. I accepted the invitation and because Mogadishu was not a safe place that time. Comparatively, we met in Nairobi. labada safira arrange gareeyay meeting kaas. The two ambassadors, one from the United States and one from Somalia, organized it. markii aan sugayno dhowr maalmood ka hor in dhaco mataqaana qaabilaadii su'aalayna soo weydiiyeen waxay dhaheen madaxweyne gacanta ma ku salaami doontaa Hillary Clinton. Before the meeting, several days before that, they sent him a question that will you shake hand Hillary Clinton or not? waxaan ugu jawaabay nacam. And I said yes. Why not? I will tell you. markii aan nimada Nairobi laba jeer oo kale la soo weydiiyay arrintii sida aan ugu ballan ma taama dhacaysa. And it's still in that short period they sent two emails. People coming from Minister of Foreign Affairs of USA said, personally came to me and said, are you going to do it or not? Are you confirming again, that means 3 times, that you will meet Hillary Clinton and shake? waxay su'aasha u weydiinayaan rabaa inaan idin sheego marka intaan jawaab. I want to tell you why they were asking these questions before I tell you what happened. muslimiinta yani culimada muslimiinta aragti kala duwan ay qabaan haweenka raggu inay salaami karaan oo salaami karaan. Somali scholars, muslimiinta Muslims believe that you shouldn't be shaking hand. ma lagu kala aragti duwan yahay. No, there are different opinions or interpretations in shaking hand, shaking women, or haddaysan xaaskaaga ahayn haddaysan hooyadaada ahayn, she's not your wife, walaasha ahayn haddaysan if she's not your wife, if she's not your mom, if she's not your sister, you are not supposed to shake. marka qolo waxay yiraahdeen lama salaami karo. Some scholars, Islamic scholars, a school of thought says you can't do that. You can't shake. qolo kalena waxay dhaheen haddaan tension xun jirin waa la salaami karaa. And another group or school of thought, Islamic school of thought, believes that if there's no tension, then it's okay to shake them. If you have no hidden agenda. laakiin dadka ani ila shaqeynayay iyo Soomaalida oo dhan waxay filayaan inaanan salaami doonin. Everybody who worked with me and all the Somalis expected me not to shake Hillary Clinton. laakiin arrintaas markii aan ka fikiray waxay iigu muuqatay inay sax tahay inaan salaamo. After a long thought about this, I decided and I thought it was right to shake her. arrintii sidii u dhacday. And it happened that way. يعني dad buuqa waa jireen laakiin fi nihaaya waxa lagu qancay inay arrin sax ahayd. And there was a kind of a roar after I did that. I do remember, let me add that. I do remember watching Al Jazeera, and they were like a live program. Is he going to shake? Oh, he did it. It was like big deal. That day I was watching, I was in the United States that time. marka arrintaasna waxay abuurtay calaaqaad fiican Mareykanka iyo dawladda Soomaaliya waa meesha aan u socdo. And that created a good relationship, I believe, between Somalia and the United States. aniga iyo madaxda Mareykankana calaaqaad fiican inuu abuurto. And there is a good relationship. It created that kind of a situation, created a good relationship between me and the United States. هذا ugu mahadsantiin dhageysiga aad nageysteen. I thank you so much for listening to me.